Kalau ada sedih dengka yang kelinga gati-gati kacapi, oni kacapi. Asang kacapi biasa oleh ki pedelau. Oh, cocok enggak kilala? Boleh ki. Oh, Oke, iya? makan cabai toh? Iya. Oh iya. Wah, kan ni. Weh, makan jamu pidi. Itan ni kacapi nanti makan jamu pa. Makasih aju asli. Ye buat. Oh, tahan aku aju asli makut. Aja panasa memang Oh. Pak Herdi. Aja memang ya dimake. Iya. Namun romit tako menemui kemana? Dia gak di mandri di. Kanja tu betul balik nako anu aju panas sama aku. Oh. Minum aku mingkali ngai. Iya, geti ni. Itu dia yang keling kecapi. Hai, geti-geti lampa nah. Maciu-ciu. Kan kelingaran ni kacapi te romon dorong kacapi ro. Ini rumah kacapi pero orang celo miti pero kacapi ro lah. Ini orang kaling pak kacapi, tiare orang kacapi tero. Owe galona. Masih cewek para tong wiro-wiro. Tu polte ga rumah kacapi kro. Yo lo pale lo ngak jo kemita, ni gare tu rumah kacapi kro. Kang kalingan ni kacapi, tegiro. Magulo tongan. Kalau menonton Pak, Magalo pindah si kapuro ba? Ya, tenon ipalin nonton siapa ya rupa kecapinge. Kalau menonton. Lo nih mai Pak. Kalau menonton. Lo nih mai. Tapi mas senang. Kamu hati rapi. Ba, kalau nih pale gati. Dengka geti-geti tosopen nah. Wah, angkat to. Oh, Nego mingkali ngai. ini ya. Gati-gati to sopena to. Ah, ya to siku gati-gati to sopena Pak Herdi, kapak cara kabatula soping iyon roye. Ya ya ya. Apa to sih? Wah, panjat tuh geti-geti tuh shopping ya. Jelok Pak Herdi. Maka pare buka tahu macair bangku na bawah. Ah, ini nai, Kunene na. nena, lo yang kelinga ki maka capi. Makin keti ki bangku, basel bapa kecapi Lo kami ndak miti pakai CP mengelola dong kelingonin nah. Oh, Endre nih mai. Wih, gelobang kelingonin ke CP. Bukan ke CP. Tu dah di pale meng. Ya jolo he. Kata ketik-ketik tu bonena tu pai di pula ki boneh kasi. Wah, angkat to. Ketik tu boneh tu ya nih kalinya. Angkat to gati to bonena. Oh ya, coba. Ka iro gati-gati kacapi puang ya pamulana puli memang mi bone. Iya, Nah, iya. ini lei palampi makoko ya. Lei kembangkangnya. Ya to situ ko gati-gati to bonena. Puang makoto sih. Iya.
Iya. Jolo-jolo pali karena kita tahu ya pada atau cewek kapak jala ki maka capi. Riau. Oh ya, anu, bidding. Andre mai. Aku tuh bidding ya perlu. Boleh kaji majalah na, mangkelin kau kacapi. Oh. Itu koi mengkeling kecapi. Iya iya. Boleh sok boleh jalan dulu. Iya iya. Kue. Ya. Lanjut sejolo ketika kita boneh pu palit toh. Oh iya. Napa ya kilo kan? Iya. Kilongan, bawa kebunnya. Iya taku paja sengaan Muhammad kasih 1 tahun 2 ya apa air dia. Akun ya. Kali pada kita tahu milo ka apa margero. Oh. Mana si babe ni na? Kue menyemen re. Kue. Kue. Mana boleh? Oh, si babe ni na. Botim paru ro. Wih, sak berinang ke je, balik 4 sakawang. Oh iya. Iya nak sabri nangka. Iya nah loki tu dah apa mana? Siapa Iya. Iya. pakai. Dah. Wih, tak aja televisi apa aja, kita langsung nih. Wih, magar tak aku apa dia tahu nah. Magar tami metu. Demi ka dibonyok ko kantorku. Namu dek metu wala to. Jangan makan di metok dibonyok lagi di kakak. Lanjut kaca piye? Ya. Iya taku paja senga andriku pale malo napina mari mau ben ramak goliling andriku pale malo nada retipu nada retipu pala selupa pale laupa ajatan nesi tanekas. Wah, wasa kita mau baca doang, mau pakai capi ini pada untuk tunggu lupa tuh nah Pada lah kami, kita, Macam tu mandre lo tu dah iki. Ya, betul. Ya, sedena meeting salah padan doang nggak seding, tapi taruh nih puji motornya pakai capingnya. Sambil main kelinga kion ni kecapi pada andra ki bepa. iya. Iya ide pa naman aso na andre ni laleng. Pada tenungi. Kamu patambahan na pada tandre. Lagi cocok nih, ke situ tahu. Uli Pak Herdi, barang maroro ki kowe. Nasi bulu-bulu nai tomat Oi. api. Iya Mendri. Maru aku. Ye, agak te pegau. Emang agak pegau, maka kecapi tapi pakai capi boleh si drap 4 sekawan sabri nangka. Biar terkenal itu. Ye, supaya lenyoi saranyawa aku pa masaranyawa ka je. Yo kan ini boleh. Kau masara nyawa ki kowe. Tananya wae ku main kali kecapi. Endre ni boleh. Tantu dak, kuki he. Ataruki ke tudang. Ye nak, ye. Ataruki. Ye. Makasih kap aku ipamula ni tak kalai maru-aruan ni. Yang ketu cerita anu pengalaman-pengalamannya. Oh, pengalamannya sih. Iya. Oh, gampang nih. Tapi jolo. Ini lo kak pada tanah mana nih jolo.
Iya. Ya, melo kak paretan ay manang jolo maka de. Seumpamanya Pak Herdi ya. Iya. Seumpamanya idi manang tay mata ulu pung Allah Ta'ala misalnya. Ya, umpama mi ya. Umpamanya. Iya, umpama. Bicabane ruler untuk pung Allah Ta'ala ninta mata ulu aga pada minasata meni lautu. Ya. Ya po kuya, sanday na wita teke mata ulo pong alatala. Ay, jariku sa di lutar mataku. Ang gato sinang kabatuan ni ko andiri sina anak ko pajalo utar matamu. Ya gato si kalabihan na. Hey, kulo ka chonga denu siabu. Aga man. Cenga mapake, laplaso mo di ba pendra jariku. Cocok ni andiri na. Cocok ni itu. Tapi cocok ni pikir cerita nama kumandir ko na suladang mapasin itu matamu. Ya miro bawa di kuma pasti matemaga ni dito na nakita. Yaro melo aku tanah Pak Sabri ya gato sih je ding jama-jama no lemita deceng. Ya ring aku tanah Iya. Pak mana? Iya. Gampang itu. Ya kumelo kumita de sapo. Loko bengkele iya ko mita ko papa de motor ko onroangi. Iya pemuat de ko mi madece ni motor mita no tu deceng. Oh di sini aku arep le. Iya. Ini to si Pupali agak to si Melo tayo coba nanti itu matau dupung alatala. Oh, menengi amiti teke pangalatala miti mataulo kalau tosi kamang kayak kutang. Gitu sih nak Melo ko maji ikutan. Agak to si kelebihan lah. Oh ya, aku ketemu dekat langsung itu minum mi bawang. Agak to si Santi, agak to si Mimilo ko coba nasi untuk kebung alatala. Dek gaga walau. Coto mili mamang ko walau apa malupo na si subujuro de gawanre. Itu sih ko Pak Herdi. Sila lo munang itu cari-cari ya. Mana kepada ko tahu Milo terima agak to si ko. Hero Sabri ya. Bahasa reka iti ko na meni mate dua telu demu tari. Apa le? Asukir pujilade mate to de utari. Ya mani patarika ero Makukuman macua manika napa megalade wita ada cantik. Begitu sih. Tapi ya. Tapi kama pengalamanku Sabri. Pak Magimeng. Loka ka pasata kelala melingi wajah semah Indonamu. Indonaku. Napa? Napo lesu ka upak baju semai. Ya. Oli ku sedeku. Ya. Si depe. Ya. Tanya nak si kola runtu. Agak pale. Bola si kolang. Iya lo boleh patarik. Ya to si ko ni agak to si Mimilo coba nurun tu mita mata ulu bunga latala. Ya to sir ya sanangul le mi ta mata ulo pong Allah taala kasi. Ye. Lo to si karo melo man tajiti. Tahu pa ko ni. Makanja no manca ji tahu mesin ke Milo manca jiti. Jelo tane ko ni. Magito si Rico macino manca jiti ani. Magito si. Agar nyaman na nyawa na iti patah pulo kong bana siya di bawal lain na. Iko ding coba nasi runtuk ko pungalatala na itamata ulu agak to si Milo ko iko. Ya po, ya mancing soptes mak. Agak to si baton namanya ko manci soptes. Magalo Pak Tuli magalanya wah. Magimen ka magalanya ako. Pak Tuli menung di hati. Wah. Ini udah magim takajan na iko dendela dapat wita para ketemu sare magime mangi. Deu masara mangempuro ma. Magime mangimpuru salin kume magyambo namo. De mang, Mangi pale, kenro ko pale mangimpuru. kuma pa sero bempay. Magime mangi pasir bempe mangimpuru. De mita gero sero bempay ni tamana moloplopoy, molo becu-becu melampe-lampe, molotolotonge, mabange-bange. Itu macam sirup bempe aku mako itu Milo dari teman itu malampi-lampi maka jubu merupu-rupu. Ya kayak dia itu wak julu kok menurut
si